Igisirikare cya Israel ubundi kizwiho kutajya gitangaza ko kivuganye umwanzi wacyo. Kimaze gutangaza ko kivuganye Sheikh Hassan Nasrallah, umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi b'abanyalibani b'abayisilamu Hezbollah n'abayisilamu b'abashia. Ni ibitero byagabwe ku murwa mukuru Beirut muri Libani. Ni ibitero byagabwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu. Sheikh Nasrallah yaramaze igihe atagaragara mu ruhame kubera ko yatinyaga ko ibitero bya Israel byamwivugana. Ariko byarangiye n'ubundi koko yivuganywe n'aba bayahudi bamaze kwamamara rwose ku isi yose. Byemezwa ko ukinye n'umutekano wa Israel ngo agomba kwicwa rwose. Isi yose ikavuga ariko bakayihorera, ahubwo bakareba ku rutonde rwayo ngo ninde ukurikiyeho. Sheikh Hassan Nasrallah arishwe, ninde ugiye gukurikira? Ibi bije nyuma yaho minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu imbere y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari New York mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye avuze ko azakora igishoboka cyose akarinda Israel. Yashinje umuryango w'abibumbye ko ushaka gukomeza gukwirakwiza amahame yawo naho bidashoboka ku bihugu biri mu bibazo. Yanawushinje kubagama. Yavuze ko Israel izakomeza kurwanya Hamas na Hezbollah, ndetse yihanangirije igihugu cya Iran gifashe iyi mitwe ya Hamas na Hezbollah ndetse n'abawuti bo muri Yemen. Aba nibo bagaba ibitero kuri Israel. Kwica Sheikh Hassan Nasrallah, umuyobozi wa Hezbollah, ni ubutumwa bukomeye cyane ku banzi ba Israel. Ni ubutumwa bw'uko ntawo bazayihisha ngo bishoboke. Israel iherutse kwica Ismael Mwanafunzi, umuyobozi wa Hamas, bamwicitera muri Iran hari mu kwezi kwa karindwi. Nyuma yo kumwica nka ibyo bitari bihagije, n'uyu munsi birahwihwiswa ko n'uwamusimbuye mu kuyobora Hamas Yahya Ibrahim Hassan Sinwar nawe ngo ashobora kuba yarishwe, ariko ntabwo aya makuru aremezwa. Ikizwi neza nuko kuri iyi nshuro Israel, nkuko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yabivuze mu kwezi kwa 10 mu 2023, ngo yiteguye gukemura ikibazo cy'umutekano. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko iyi ntambara izarangira ari uko basenye abo bose bashaka kugirira nabi Israel. Ibyo yavugaga koko birasa naho atakinaga, kubera ko kuva mu kwezi kwa karindwi abayobozi ba Hamas barishwe bikomeye. Ndetse n'ubu biravugwa ko uyu muyobozi wa Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah ngo yabayicanywe n'abajenero be bari kumwe aho yarari, aho basanzwe n'ibitero by'indege za Israel. Reka uyu mugabo w'igihangange byemejwe ko yishwe na Israel, Hassan Nasrallah, tumuvugeho. Ni umugabo wari umaze imyaka myinshi cyane ategeka Hezbollah kuva mu mwaka w'1992. Iki gihe nabwo Israel yari imaze kwica umuyobozi wa Hezbollah Abbas al-Musawi. Yari amaze imyaka 32 ategeka Hezbollah, anatanga umurongo w'uburyo uyu mutwe urwana ndetse n'intambara ugomba kurwana izarizo. Hassan Nasrallah atangira gutegeka uyu mutwe w'abarwanyi wa Hezbollah yari afite imyaka 32 y'amavuko. Iyi myaka 32 ni nayo yari amaze ategeka Hezbollah, kuko yishwe yari afite imyaka 64 y'amavuko. Sheikh Hassan Nasrallah yavutse ku itariki ya 31 y'ukwa munani mu 1960, avukira mu gace kitwa Bosh Hamoud mu burasirazuba bw'umujyi wa Beirut. Ise Abdul Karim yari afite iduka rito ricuruza imboga. Muri iki gihe Sheikh Hassan Nasrallah yari mukuru w'abana 9 yavukanaga nabo muri uyu muryango w'abanyalibani b'abayisilamu b'abashia. Sheikh Hassan Nasrallah mu mwaka w'1975 yinjiye mu mutwe wa politike Amal Movement. Nyuma yaho yagiye muri Iraq mu mujyi witwa Najaf agiye kwiga ibijyanye n'idini. Nyuma aragaruka asubira muri Amal Movement. Uyu mutwe rero niwo wakiriye inkunga ya leta ya Kiislamu ya Iran ushinga ibirindiro bikuru mu kibaya cya Beka. Ni umutwe washatse abandi barwanyi uza kuba Hezbollah. Uyu mutwe wa Hezbollah wabaye muri Libani, aho Sheikh Hassan Nasrallah yari umwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe. Binatuma mu mwaka w'1992 asimbura wari umuyobozi mukuru wa Hezbollah Abbas al-Musawi. Uyu nawe yishwe n'ibitero bya Israel. Uyu Abbas al-Musawi yabaye umwigisha wa Hassan Nasrallah igihe kirekire, binavamo kuba umwizerwa kuri we, wanasigiye inshingano zo gukomeza kuyobora umutwe wa Hezbollah. Kuva rero Sheikh Nasrallah atangiye kuyobora Hezbollah,
yinjiye mu ihangana rikomeye na Isiraheli. Igikorwa cya mbere yakoze akiba umuyobozi wa Hezbollah, yategetse ko hagabwa ibitero by'ibisasu bya za roketi kuri Isiraheli mu majyaruguru y'icyo gihugu, bihitana umwana w'umukobwa. Ibi byakurikiwe n'igitero cyagabwe ku mukozi ushinzwe umutekano muri ambasade ya Isiraheli muri Turukiya, wishwe n'igisasu cyari cyatezwe mu modoka yamutwaraga. Ndetse ku mabwiriza ya Sheikh Hassan Nasrallah, umutwe wa Hezbollah mu guhora wagabye ibitero by'ubwiyahuzi kuri ambasade ya Isiraheli mu mujyi wa Buenos Aires muri Argentine, byahitanye abantu 29 ako kanya. Bisa naho Sheikh Hassan Nasrallah uko yatangiye urugendo rwe yahise yiyandikisha ku rutonde rw'abagombaga guhigwa n'inzego z'ubutasi n'iz'umutekano za Isiraheli. Izina rye Abayahudi bagomba kuba barayiciyemo akarongo. Sheikh Nasrallah amaze kugaba ibyo bitero yagerageje kugenza make mu ihangana rye n'abasirikare ba Isiraheli bari muri Liban muri iyo myaka. Byageze aho izi ngabo ziva muri Liban mu mwaka wa 2000. Gusa nubwo atahanganye n'aba basirikare ba Isiraheli, abarwanyi be bajyaga bakozanyaho n'abarwanyi ba Isiraheli, ku buryo gukozanyaho rwose kw'igisirikare cya Hezbollah n'igisirikare cya Isiraheli byahitanye umuhungu we w'imfura witwa Hadi. Ingabo za Isiraheli zimaze kuva muri Liban, Hassan Nasrallah yatangaje ko Hezbollah igeze ku ntsinzi y'Abarabu kuri Isiraheli. Icyo gihe yavuze ko Hezbollah itazashyira hasi intwaro, kandi yanavuze ko ubutaka bwose bwa Liban by'umwihariko bwigaruriwe na Isiraheli ngo bugomba kugarurwa. Nyuma y'aha ngaha Sheikh Hassan Nasrallah yabaye nk'utuza, araceceka rwose kugera mu mwaka wa 2006 ubwo abarwanyi ba Hezbollah bambukaga imipaka ya Liban na Isiraheli mu majyaruguru. Bagaba ibitero byahitanye abasirikare 8 ba Isiraheli, bishimuta abandi 2. Ibi byatumye Isiraheli itangiza intambara kuri Hezbollah ndetse na Liban, n'intambara yiswe iya kabiri kuri Liban. Icyo gihe ibitero bya Isiraheli byagabwe muri Liban by'umwihariko mu bice by'amajyepfo y'igihugu kugeza mu majyepfo y'umurwa mukuru Beirut. Ibi bitero bya Isiraheli byasubijwe na za roketi 4000 za Hezbollah. Abasirikare 119 ba Isiraheli n'abaturage babo 45 barishwe, mu gihe abanyalibane 1125 nabo biciwe muri iyi ntambara. Icyo gihe urugo rwa Sheikh Hassan Nasrallah rwagabweho ibitero n'indege z'igisirikare cya Isiraheli, ariko arabirokoka n'ibyamuhitana. Mu 2009 Sheikh Hassan Nasrallah yatangaje gahunda nshya ya politike y'umutwe wa Hezbollah yari ikubiyemo ko uyu mutwe urwanya bidasubirwaho leta ya Isiraheli n'umusangirangendo wayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ine yakurikiyeho mu 2013 Sheikh Hassan Nasrallah yagarutse mu itangazamakuru avuga ko Hezbollah yinjiye mu ntambara yo gufasha perezida wa Syria Bashar al-Assad, intambara yo guhangana n'imitwe yashakaga guhirika ubutegetsi bwe ku murwa mukuru Damas. Mu magambo ye icyo gihe Sheikh Hassan Nasrallah ati intambara ni yacu, twiteguye kuyirwana rwose. Mu 2019 ibibazo by'ubukungu muri Liban byatumye habaho imyigaragambyo yamaganaga abayobozi bari bamaze igihe ku butegetsi bakira ruswa batita ku baturage. Sheikh Nasrallah Hassan yahamagariye leta gukora amavugurura mu butegetsi bwayo kubera ko Hezbollah ni umwe mu mitwe ifite imbaraga muri politiki ya Liban. Ku itariki ya 8 y'ukwa 10 mu 2023, nyuma y'umunsi umwe umutwe w'abanyapalestine wa Hamas utangije ibitero kuri Isiraheli, umutwe wa Hezbollah nawo watangije ibitero bya za roketi kuri Isiraheli. Kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi Hezbollah yarashe ibisasu bya za roketi bigera ku 8,000 mu majyaruguru ya Isiraheli, by'umwihariko mu gice cya Golan Heights. Ndetse Hezbollah yarashe za misile ndetse ikoresha za drone mu kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Isiraheli, by'umwihariko ibigo by'ingabo n'ububiko bw'intwaro. Gusa ihangana rya Isiraheli na Hezbollah ryakomeye cyane kuva mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka, aho impande zombi zahererekanije ibisasu biremereye. Gusa byafashe indi ntera mu byumweru 2 bishize, ubwo ibikoresho by'itumanaho bya Hezbollah bya pagers byaturikanaga abanyamuryango ba Hezbollah mu bice bitandukanye bya Liban, byishe abagera kuri 39. Iki gitero Sheikh Hassan Nasrallah yacyegetse kuri Isiraheli, ndetse guhera ubwo Hezbollah yahise itangiza ibitero biremereye kuri Isiraheli. Isiraheli nayo isubiza ibyo bitero mu ntangiriro z'iki cyumweru.
Ibi bitero byahitanye abagera kuri 800 barimo na Sheikh Hassan Nasrallah, umuyobozi wiciwe i Beirut muri Libani mu bitero byo kuri uyu wa gatanu. Byashyize iherezo ku myaka 33 yaramaze ategeka Hezbollah. Ntawe uzi ikiri bukurikireho, ntawe uzi icyo Hezbollah iri bukore, ndetse nta nuzi aho Israel yiteguye kugera mu kwica abanzi bayo, kandi nta nuzi uko bizarangira. Uyu mutwe wa Hezbollah yayoboraga nawe reka tuvugeho. Ni umutwe wa politiki w'abayisilamu b'abashia, ndetse ufite igisirikare gikomeye cyane, ukabona afite ibirindiro bikomeye mu gihugu cya Libani, aho wabaye kuva washingwa mu myaka y'1970. Ndetse ubu Hezbollah nicyo gisirikare gikomeye ku isi, ariko kitabarizwa ku gihugu na kimwe. Ku buryo nubwo Hezbollah ikorera muri Libani, ntabwo igisirikare cya leta ya Libani gifite ijambo na rimwe cyabwira Hezbollah. Hezbollah yavutse mu gihe cy'intambara yo muri Libani yo mu 1975. Iki ni nacyo gihe abarwanyi b'abanyapalestine ba PLO bari bakijya muri iki gihugu cya Libani, ubwo bari bamaze kwirukanwa n'umwami Hussein wa Jordani. Muri icyo gihe rero nibwo umutwe wa Hezbollah washinzwe ugamije kurinda no kurengera abayisilamu b'abashia muri Libani. Hezbollah igishingwa wari umutwe usanzwe, ariko wakomeye cyane ubwo muri Iran habaga impinduramatwara ya Kiislamu, maze abayisilamu b'abashia bo muri Libani bahita bajya kwibera muri Iran mu 1979. Ndetse uretse ubufasha bwa Iran, Hezbollah kuva yashingwa yanahawe inkunga na leta ya Syria kubera amafaranga menshi ya guverinoma y'abayisilamu b'abashia yo muri Iran ndetse naturuka muri Syria. Hezbollah yatangiye ku mutwe ukomeye cyane kandi utavugirwamo, batangira kubaka igisirikare gikomeye kubera ko Hezbollah yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha abanyapalestine mu ntambara ya mbere ya Libani mu 1982. Ku mubare munini Hezbollah igizwe n'abarabu benshi bagendera ku matwara akaze yitirwa Islam b'abashia, noneho ikanafashwa na Iran ndetse na Syria. Ucyumva ba ikorana nabo bita byumvikanisha neza ko kuri Hezbollah umwanzi wa mbere ukomeye uri no mu marembo hafi yayo neza ari Israel ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'inshuti za Israel. Nyuma y'intambara ya mbere yo muri Libani yo mu mwaka w'1982 yatumye abarwanyi b'abanyapalestine ba PLO bava muri Libani bagatatanira mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'abarabu, byatumye Hezbollah isigara ari yonyine mu kibuga, maze yubaka ibirindiro bikomeye cyane muri Libani, ari naho yaturukaga igaba ibitero kuri Israel mu gihe kinini. Ibitero bya Hezbollah ku baturage n'igisirikare cya Israel byamaze igihe kirekire kandi gica benshi kugeza no mu mahanga ya kure. Nkaho mu mwaka w'1994 Hezbollah yagabye igitero cy'igisasu muri Argentine mu gice gituwe n'abayahudi benshi, aho iki gitero cyahitanye abagera kuri 85. Ndetse kandi Hezbollah yagabye ibitero byo guturitsa ibisasu kuri ambasade ya Israel mu Bwongereza n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko Israel nayo yagiye inyuzamo ikivuna Hezbollah. Nko mu 1992 Israel yishwe wari umuyobozi wa Hezbollah wanagize uruhare mu kuyishinga, Abbas al-Muzawi. Gusa ibitero bya Hezbollah byiyongereye cyane hagati y'umwaka w'2000 ubwo ibisasu biremereye bya Hezbollah byagiye byitura ku duce dutandukanye, ndetse hakabaho no gushimuta abasirikare ba Israel. Nkaho mu 2000 Hezbollah yashimuse abasirikare 3 ba Israel iranabica. Nyuma y'imyaka 4 imirambo y'aba basirikare yazamwe muri Israel, nyuma yaho habereye igikorwa cyo kugurana iyo mirambo n'iy'abarwanyi ba Hezbollah bari barafashwe na Israel. Ku rundi ruhande Hezbollah yakomezaga kwaguka umunsi ku wundi, ku buryo byageze mu 2006 uyu mutwe ufite abarwanyi bagera ku 15,000. Nyuma y'ibitero bitandukanye, ku itariki ya 12 y'ukwa karindwi mu 2006 isaa 3 za mu gitondo muri Israel, igisirikare cya Israel IDF cyafashe icyemezo cyo kwivuna umutwe wa Hezbollah, kiwugabaho igitero gikomeye cyahawe izina rya Operation True Promise. Ni igitero cyatangijwe nyuma y'ibisasu bya Katyusha byaraswaga mu majyaruguru ya Israel mu mujyi wa Shlomi,
Muri ako kanya nanone abarwanyi ba Hezbollah bambutse umupaka wa Isiraheli na Libani hafi y'agace kitwa Zarite, bagaba igitero ku birindiro by'ingabo za Isiraheli zari zicunze umutekano hafi aho ngaho. Mu kanya gato aba barwanyi bishe abasirikari 3 ba Isiraheli, bashimuta abandi 2 aribo First Sergeant Ehud Goldwasser na First Sergeant Eldad Regeve. Aba basirikari bakimara gushimutwa, imodoka y'igisirikare cya Isiraheli yagerageje kubatabara ariko ihita iturikanwa n'igisasu. Aha muri iki gitero abantu bagera ku 8 barapfuye, harimo n'abasirikare bandi 6 bakomeretse. Iki gitero nicyo cyatangije intambara ya kabiri ya Libani, kubera ko Hezbollah ikimara gushimuta abasirikare ba Isiraheli yahise itangaza ko Isiraheli izabona abasirikare bayo ari uko ifunguye abanyalibani 4 bari bafunzwe na Isiraheli, barimo witwa Samir Kuntar, umunyalibani wari warafashwe mu 1979 ndetse akanahamywa icyaha cyo kwica abasirikare ndetse n'umupolisi. Undi yari Nasim Misri, umunya-Isiraheli wari ufite ubwene gihugu bwa Libani, wari waraburanishijwe agahamywa ibyaha byo kuneka Isiraheli. Undi Hezbollah yasabaga ko arekurwa yari Yahya Skafu, umunya-Libani Hezbollah yavugaga ko afungiye muri Isiraheli, ariko leta ya Isiraheli yikavuga ko yaguye mu ntambara. Ndetse Ali Faratan, umunya-Libani Hezbollah yavugaga ko nawe afungiye muri Libani, nawe yasabaga ko afungurwa. Umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah yavuze ko Isiraheli yari yaranze kurekura izo mfungwa, ko rero niba ibya diplomasi byari byanze ubwo hagombaga gukoreshwa intambara. Kandi yavuze ko nta operasiyo ya gisirikare ya Hezbollah yabafasha gutorokesha izo mfungwa, ko ahubwo icyashoboka ko ari ugutwara imfungwa noneho hakabaho ibiganiro. Ubundi iyi ngiyi niyo yari impamvu nyamukuru y'ibitero by'uyu mutwe wa Hezbollah kuri Isiraheli. Guverinoma ya Isiraheli nayo yavuze ko icyo gikorwa cya Hezbollah ari ubushotoranyi, ko kandi guverinoma ya Libani igomba kwirengera ingaruka z'icyo gitero. Ubwo ni nako indege z'igisirikare cya Isiraheli ku mabwiriza y'umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli Lieutenant Colonel Dan Halutz zatangiye kurasa muri Libani mu rwego rwo kuzibira amayira yose kugira ngo abasirikari bari bashimuswe batajyanwa kure muri Libani cyangwa se bakavanwa mu gihugu. Ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi igisirikare cya Isiraheli cyakomeje ibitero byo mu kirere ku buryo barashe inzira zose zigana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Beirut ndetse no ku byambu byose, kandi bakomeza kubigenzurira hafi kugira ngo Hezbollah idacikana abasirikare ba Isiraheli yari yashimuse. Isiraheli yashakaga kubohora abo basirikare uko byagenda kose. Ku rundi ruhande abasirikare ba Isiraheli Hezbollah yarabimanye, ahubwo nayo ikomeza kurasa ibisasu kuri Isiraheli. Isiraheli ibonye ko bimaze kunanirana, yahisemo kohereza ingabo zo ku butaka. Maze ku itariki ya 16 y'ukwa karindwi guverinoma ya Isiraheli ishyira hanze itangazo rivuga ko itangije ibitero bya gisirikare kuri Hezbollah, ko atari kuri leta ya Libani. Ibi byahawe izina rya Operation Change of Direction, guhindura icyerekezo. Ku itariki ya 17 y'ukwa karindwi ari imbere ya Knesset, ubwo n'inteko ishinga amategeko ya Isiraheli, Minisitiri w'intebe Ehud Olmert yamenyesheje igihugu cyose ko hari hagiye kubaho igitero cyari kigiye kujya muri Libani guhangana na Hezbollah. Agaragaza ko icyo gitero cyari gifite intego enye. Iya mbere kwari ukugarura abasirikare ba Isiraheli bari bashimuswe na Hezbollah. Iya kabiri kwari ugutuma habaho guhagarika imirwano mu buryo bwuzuye. Iya gatatu kwari ugutuma abasirikare ba Libani bava mu gice cy'amajyepfo kugenzura umutekano waho, ndetse iya kane ariyo ya nyuma kwari ukwirukana Hezbollah mu majyepfo ya Libani kubera ko yari imaze kuba ikibazo ku mutekano wa Isiraheli. Nyuma y'iminsi 5 ingabo za Isiraheli zitangije ibitero, ubwo hari ku itariki ya 22 y'ukwa karindwi mu 2006 zabashije kwigarurira umudugudu muto warimo ibirindiro bya Hezbollah witwa Marun al-Ras. Nyamara mbere yaho gato itsinda ry'aba Special Force ba Isiraheli bari bananiwe kuhigarurira. Ku itariki ya 24 nibwo igisirikare cya Isiraheli cyegereye umujyi wa Bint Jbeil wabarizwagamo ibirindiro bikomeye bya Hezbollah. Ahangaha hari hagiye kubera urugamba rukomeye cyane mu ntambara ya kabiri ya Libani.
Mu gitondo cyo ku itariki ya 25 y'ukwa karindwi urugamba rwaratangiye, ingabo za Isiraheli zishaka kwinjira muri uwo mujyi, maze abarwanyi ba Hezbollah nabo babibamba, ku buryo bigeze ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi igisirikare cya Isiraheli cyafashe umwanzuro wo gusubira inyuma, ariko nticyacika intege, gikomeza kugerageza ibishoboka kugera ku itariki ya 14 y'ukwa munani kitarawigarurira. Uyu mujyi wasabye byinshi abayahudi, ku buryo haguye abasirikare barenga 20 ba Isiraheli, abandi benshi barakomereka. Nyuma y'intambara umunyamakuru w'umuyahudi witwa Uri Joseph yanenze cyane umugaba w'ingabo za Isiraheli Lieutenant Colonel Harutz kuba yarahatirije abasirikare ngo bafate umujyi wa Bint Jbeli, kandi yarabibonaga ko biza kumusaba byinshi. Nanone mu mitekerereze yo kwirukana Hezbollah mu mijyi hafi ya Isiraheli, igisirikare cya Isiraheli cyagabye ibitero ku wundi mujyi witwa Aita Ashab hari ku itariki ya 31 y'ukwa karindwi, ariko muri uwo mujyi nabwo Hezbollah ibabera ibamba, ndetse n'umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 1 y'ukwa munani biranga burundu. Neza igisirikare cya Isiraheli kinanirwa kwinjira muri uyu mujyi, kugeza ubwo General Gad Eisenkot yamenyesheje umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli ko ingabo afite zitashobora kwigarurira umujyi. Uru rugamba rwatwaye abasirikare 28 ba Isiraheli. Mu minsi ya nyuma y'urugamba ku matariki ya 11 ya 12 mu kwa munani, igisirikare cya Isiraheli cyagabye ibitero ku birindiro bya Hezbollah byari ku misozi mu rugamba rwahitwa Wadi Saluki. N'urugamba rwahitanye abasirikare 11 ba Isiraheli, ariko birangira bigaruriye aka gace. Nubwo ku rugamba rwo kubutaka igisirikare cya Isiraheli cyagowe rwose, ariko icyo mu kirere cyifashishije indege zacyo cyarasha ahantu henshi cyane muri Libani. Ku ruhande rwa Hezbollah, muri iyi ntambara rwose yo yaratuje, maze yiyemeza guhangana na Isiraheli ku kiguzi cyose byayisaba. Niko ku rundi ruhande ingabo za Isiraheli nazo zarimo ziga amayeri yo guhashya Hezbollah mu majyaruguru ya Libani. Mu gihe rero impande zombi zarimo zisuganya kugira ngo habone kutsinda, umuryango w'abibumbye warakomakomye, maze akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye gatora umwanzuro numéro 1701 wo guhagarika intambara ako kanya. Uyu mwanzuro wavuga ko Hezbollah mu majyepfo ya Libani yamburwa intwaro, noneho Isiraheli nayo igakura ingabo zayo muri Libani byihuse. Ku itariki ya 12 y'ukwa munani mu 2006 umuyobozi wa Hezbollah yemeye ko ingabo ze zirekeraho kurasa mu gihe Isiraheli iri busubira inyuma. Nyuma y'iminsi ibiri ku isambiri z'igitondo ku itariki ya 14 y'ukwa munani, Minisitiri w'Intebe Ehud Olmert yatangaje ihagarikwa ry'imirwano. Ibi nanone yabibwiye Knesset, kandi uyu mwanzuro wavuga ko imipaka ya Libani igomba kubahirizwa. Ikindi uyu mwanzuro wavugaga ni uko kugira ngo mu duce two mu majyepfo ya Libani haboneke umutekano, hagombaga koherezwa ingabo za leta ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye, kugira ngo hato hatongera kubaho gukozanyaho hagati y'impande zombi. Ndetse ibingibi byarakozwe, ingabo zirahoherezwa. Intambara igihagarara muri Isiraheli hahise havuka impaka, aho bamwe mu baturage basabaga Minisitiri w'Intebe Olmert kwegura, akajyana na Minisitiri w'Ingabo Amir Peretz n'umugaba w'ingabo Lieutenant Colonel Dan Harutz. Bazizwaga kuba barajyanye Isiraheli mu ntambara idasobanutse, isa naho ntacyo yari imaze kandi nta n'umusaruro yagezeho. Rero kubera igitutu cyinshi, Minisitiri w'Intebe Olmert yashyizeho komisiyo yiswe Winograd Commission ngo icukumbure ukuri kw'ibyabayeho mu ntambara, ariko itarashyira hanze raporo yayo. Umugaba w'ingabo Lieutenant Colonel Harutz yahise yegura ku nshingano ze mu kwa mbere mu 2007, yemera ko atayoboye ingabo neza uko bikwiye mu ntambara yo muri Libani. Mu kwa kane mu 2007 iyi komisiyo yashyizweho yagaragaje ko iyi ntambara ya kabiri muri Libani nta ntsinzi ya gisirikare yagezeho ifatika, ko kandi igisirikare cyo ku butaka cya Isiraheli kitari cyiteguye bihagije ku buryo cyajya mu rugamba, ndetse ko n'icyabajyanye muri Libani cyo kubohora abasirikare babo kitagezweho. Hashize imyaka ibiri intambara ibaye, mu kwezi kwa gatandatu 2008 leta ya Isiraheli yemeye kumvikana na Hezbollah mu ihererekanwa ry'imfungwa, maze ku itariki ya 16 y'ukwa karindwi 2008 leta ya Isiraheli yakira imirambo y'abasirikare bayo babiri
bari barashimuswe mu 2006 bagatuma intambara irota, maze Isiraheli nayo iha Hezbollah umwe mu bantu bane yasabaga mbere y'intambara witwa Samir Kuntar, ari kumwe n'abandi barwanyi bane ba Hezbollah bari barafatiwe mu ntambara. Ubwo ni nako babasirikare bashyinguwe mu cyubahiro ku itariki ya 17 kwa karindwi 2008. Gusa iyi ntambara yambuye amahirwe Ehud Olmert yo gukomeza kuyobora Isiraheli kubera ko mu 2008 yareguye, maze mu mwaka umwe wakurikiyeho asimburwa na Benjamin Netanyahu bakunda kwita Bibi ku mwanya wa minisitiri w'intebe ukiwuriho n'uyu munsi. Nawe ubutegetsi bwe buracyahanganye na Hezbollah. Nubwo hashize imyaka 18 ingabo za Isiraheli zambutse imipaka ya Isiraheli na Libani. Kuva ku itariki ya 7 kwa 10 2023 ubwo Hamas yagabaga ibitero kuri Isiraheli, umutwe wa Hezbollah nawo wahise utangira kugaba ibitero kuri Isiraheli. Isiraheli nayo irasubiza mu bitero by'ibisasu biremereye cyane bihererekanywa hagati y'impande zombi. Sheikh Hassan Nasrallah arishwe. Ninde ugiye gukurikiraho?